diaspora bene wacu icyo mwamutse ko ndavuga ngende kwa diaspora mu Kayanza tugomba ko namwe mugira ubuhara kandi ari wakoze kisoro cyo biri natanga ijana natanga 50 araza gufasha muri yayandi hama nawe ugire ubuhara mu kubaka igihugu ejo muri tembere kenzi ni twakaza gafranga yo kugira ngo gukora amatora deni ya amakungu ya gutera amatora nazo metwara yakoze kandi amatora ageze neza kuri do miliyari twaraze ko turazitanga ubu umwe bigaruka sasuma y'abantu n'ibintu n'ibitungo mu kwezi kuza kuva ku tariki 15 zo ku munani ntabwo bakaza ko mahanga ruri nuko yari kuba mu mwaka uheze finance y'abanyamahanga barakuya ko kwicara mu gato problem is adukora na tinari muri nk'abarundi tuzokoma guteza amashi turavuga ati no tugira dukore hanga ibintu bimwe byo byokoze n'amafaranga tuzobikora n'amaboko yacu twitana atagafaranga uno musi nije nongoze mu kwi novuga ati ibiki mu ntara muri commune de stade twese ari icyo twari gukoresha amafaranga mu tubikora twitana tukabikora kuko tuzokoma guteza amashi bari abanyamurayi n'abanyamerika no 2 miliyari usaza mizoko nta finance manimo yo hanze ni twebwe rupa leta yicaye kirako kandi leta nikorera leta ni twese namwe muri uko mubaje nawe ni mugenda mwibaraba kugira imodoka mwaje muri igenda mu kirere kizamubara ikindi babare bine kuko mwabonye ngo masohoka iko muri igitoro mbere ko no kubivuga n'igi bitoro gira imodoka mwaje zironga ibitoro mazutu zari yose jawabu za mazutu n'umuco mugira liste muze kumu essence bagiye kwitoro gitega neza ko saa 10 cyangwa 18 toyaje muco mugira liste muze kumu ayo kukwezi leta depensa 3 millions de dollars zo kuzana ibitoro nona kwagirana namwe wagato c'est leta donc nabwo bereka ko guverinoma yicaye no abajya kujya mu musaza zabyati none baducukije tuca tukiriki ni gihugu turakora ingufu zose itere byose ingwere bisino munsi inyuma y'imyaka 6 twa dufise ko turabona ko turasha turabisa mu planification niko tuko turako ubu amaduraye ko turabona munsi ndazi ko nyuma y'imyaka 5 natwe tuzofasha ibindi gihugu twaba David kuko turabise ko twari turiyo igikene uno munsi tugomba ni changement de mentalité bimwe bese yatubwira dukore kushika correction tukigwanye sawa umuntu akora ibyo yakuya uwatanze urufaranga ngo mutaza mu rusibi mone ko dukora ibyo kwagenewe abandi byagusasha mu fuko tubatutse twese aho nibaza ko igihugu